Nabi di dalam surga. Senangkan dulu hatinya dengan salawat Nabi Muhammad. Bila ingin selamat nanti dari neraka, minta pertolongan kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Bila ingin berjumpa Nabi hari kiamat, basahi dulu bibirmu dengan salawat. Bila ingin selamat nanti dapat syafaat, teguhkan cinta kepada Nabi Muhammad. Jangan ragu, Jangan tunggu waktu, istiqamahlah bersolawat kepadanya. Jangan malu karena dosamu. Rasulullah sangat mencintai umatnya. Allahumma salli ala Muhammadin, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Bila ingin melihat Nabi di dalam surga, senangkan dulu hatinya dengan salawat. Bila ingin selamat nanti dari neraka, minta pertolongan pada Nabi Muhammad. Jangan ragu, jangan tunggu waktu,
صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد